जोजलापा छुन थ्याया भाषा साहित्य तजिलजी मना चोनी गुनिति व लिङ्का ते गुनिति उगु थ्याया मनु त आर्थिक रूप तिसिल्यामा हजुर शोकमी भाजुने जिपे चपाछे नेपादेया कला संस्कृति तजिलजी भाषा साहित्य मकेगु नीति सनाचना दिपे हने बहपी व्यक्ति पिबोना वेकपिन गुहे नुग दुनिया ख नेनिकने यागु नीति जी शकुन्तला वेदनको दु चपाछे हरेक बोस थे थौन छम पहा थन छायदी थुनको कुदु ले वेक छम व्यापारी व्यवसायी जियादी नाप नेपाल भाषा के पलान्याका चना दिम नप नेपादेया थिथि भजन फल्चा हालेको भजने नुग कोसाका भजन हाला दिम नप थसहे संगीत सिर्जना याना दिम छम हने बहम व्यक्ति थौ पहाका थ चाहेदी गुदु वेक जियादी साइन उडेन इन्डस्ट्रीज प्रालिया हामा विष्णु भक्त कुसी वेक नाप साइन उडेन या विशेष छु खलाबला यागु जी दासा छिगु थासे दुगु भजन या विशेषण छु खलाबला यागु जी थासा वेकै त न चपाछे लसकसया विष्णु भक्त जुछि त चपाछे लसकसया नाचना एकैको सुभे जी विष्णु भक्त कुसी साइन उडेन या इन्डस्ट्रीज व्यवस्थापक थजो थासे भाटगाउँ टेलिभिजन जी थौनुको खापंके अति लेता छिगपना एकैको धन्यवाद जो छ हजुर गुछि चन भ्यादिन व्यवस्थापक ख धका साइन उडेन इन्डस्ट्रीज या कि छम हामन छियादी ठौकने छोया नाचना दिया ओ जिया बाहेक मेगु छु ब्याक्ल ज्या जो या नाचना दिगु दुकी मडु जी उद्योग या व्यवसाय ज्या साथसाथै जिङ बनी छे महिला दिदीबहिनी पिन्दा भजन ह्याक्योपट्टि सेनियर ढासन सेनिपिङ गुरु मेपिनन्दु अगिता जिन सहयोगी आको जिन ट्याम्बियो वेक पिन्दा भजन सेचाउन हजुर थौ समाजे छिछम उद्योगी दका मचिका दुगुजुल साइन उडेन इन्डस्ट्रीज गु कथा निहागु ख उगु इले वो उद्योग सञ्चालन या बोले गजिएको समस्या होला छम उद्योगी थो सिकमी कथा छिगुपति पलागु कथा निहागु ख उसका कनाडी साले उद्योग या हके जिन त्यालसा चिसन नपा चिरा फर्निचर लग छौ थौ छेलिचा खोलिया चाहजला अले भक्तपुर नगरपालिका छिता 52 साले उडकारबिन्या विषय तालिम सिकर्मी शिल्पकार कृष्णगोपाल गुरु कृष्ण भक्त खरावेका नाम एक पुण्यमा अमडी वेक विसञ्चिता भक्तपुर नगरपालिका पाखं चिता तालिम बियो जुल अकिया शास्त्रीय चिसं तालिम पश्चात चिसन ठोज्याटा चिसन न्यज्याके मोटा हिसाबन चिसन भक्तपुर या ठिटेकाटन डक्को मठ मन्दिर पुनर्निर्माण केन चिस सहभागी जुय चिसन ज्या खान अकियन चिसम ठोसाइन उद्योग लगत है चिसम पटिचा कला व संस्कृति विषय चिसम हरेक चिता माकटे लागि यक्को योगदान जो खण्ड अके लागि जी यक्को खुशी हजुर छिगु नेवा समाज छुखने दुदासा ज्यायै पिनु कथा चाहिँ छिगु थर वर्ग चाहिँ वर्गीकरण या नाटक गुदु जात नाला त गुदु धाबले गतिके सिकर्मी व सिया ज्यायै पिन त चाहिँ शिल्पकार धागो या नाचंगुदु छिछम कुसी जुयादी शिल्पकार समुदाय से ब्याक्ल समुदायमा व्यक्ति जुयादी गु दयादी ल भक्तपुर नगरपालिका पाखे तालिम कया चाहिँ जियानु गु ख दका गु ख छिसन यत्ना दिल परिवार छिए छम नापाम सिकमी जुयादी कि वा मेपिनसन ठुगु ज्या नाचना दिगु ख गु कथा चाहिँ छिसन निरन्तरता चाहिँ बिया दियाले थो त्याल सब परिवार नापामा जिएका जे नापा जिस यक्को मेउन जान जि बि जान यान अपाछे जायान मेउ जामी जान वाने यान ओ क्या सरे जि वो जया शास्त्र जिन त ठजो हौसला कि वो जिसन जाया इले चिता मिमियो रोगं को जुनि जिन ठोमको अथ जिन सिजायङ या राज्य के यक्को हौसला होला वो हिसाबन जिन ठट्टाली में प्रवेश जो जाया ख अले गुना डग छि कुसियो शिल्पकार त्यसन जाय ढाव हके उहिले भक्तपुर नगरपालिका सिप ढाव जात मुखु फुक्कसिता इंग बेम ठके दौ सिप फुक्कसिता जिसन टोटो टके मडा भावना काटन वेको गुरु पिसन जिदा वे शिक्षा बिउक ओ क्या सच्चा चिसन
वो आनन्द नगरपालिका तालिम बेनी चिसन लेपा महिला टेटा व मेपना जिन न्यूसों टोलीटा तालिम बेट हुँदा गु धयादिला भक्तपुर नगरपालिका के चाहिँ ज्या वो जात या त मखु छिप या त कदर जुया चंगुदु अले वही कथा चाहिँ दिन ठुगु कुशी जुया न सिकर्मी जुया चंगुदु झिंजक मखु मे पिन्तान तालिम बिया चंगुदु तका गु धयादिला जिसा मिति तिथि मिति कथा है ध्यामला दासा गुली साले चाहिँ पलिस्ता याना दिया गुली वर्ष चाहिँ दत साइन उडेन इंडस्ट्रीज चाहिँ जिन साइन उडेन इंडस्ट्रीज कता हो 66 साल अया लगभग जिसा 12 वर्ष जिसा उद्योग ढके साइन उडेन कता 12 वर्ष तक खोल्या वे कारण जिन छिटे काठन जिन गुली तालिम बिया महिला टाक वे कपिना जिन ठवे उद्योगे जी एक अपना रोजगारी बिया अटकन 10 वर्ष 12 वर्ष त अटकन निरन्तरता चाहिँ बिया चाहँदा अले यसन तालिमया उद्देश्य न थो काष्ठकला यक्को नगरपालिका न छौ सुचिता धारणा विषय यक्को महिला डाइजेसन ठाका म महिला ठकी न्याजाके मठा हिसाब जिन तालिम बिया एक अपना जिन प्राथमिकता बिया अटकन जिन न्याजाको छ हजुर महिला पिजक खके मिजा पिन दु ल्याखा मला धासा चाहिँ गोमेशा चाहिँ ज्याकया चंगु दु छिगु उद्योग पाखे सानो उद्योगी लगभग धासा अटक्या हिसाबया लसा जस खुइमा सिन्नेमा 60 70 जवान तक जस जयाकटे आड उलेके मते अना जस न्यू स्वेउ लसा मिस्तो मिजन्तो बराबर खेड धापा नापा सेबले दासा सिकमी दाइबले दको मिजा त जिया चंगु दु मला आछि साना ध्यादिले जी मुक्क हेना मिसा पिन्ता जक ट्रेनिङ बियासन दु मिसा पिन चाहिँ जिगु प्राथमिकताका ला तका गु खछि सन्ने त नादिल खासेना वेक पिन्सा चाहिँ छुज्या यइ ख अन गज्या गुज्या यइ ख चिसा अटक जायको चान्सले ठुचियो कला व संस्कृति बच्या लागि गुगु चिथा पक्टपुरे ड कला टक उ फुक्कन जाके वेक पिन्दा संकट याद दस्तो बिमाला दासा ढामान लसा क्या प्रमाण बेमान लसा चिसम खापा चौकोस थाम हरेक चीज छया साँझया हरेक पाट वेक पिन्दा फुक्कन जा पाट या कट्याद हजुर गु धाता न दाइनी मिसा पिन्ता चाहिँ देवा उपबिमा जाला उपबिमा मिसा पिन्ता चाहिँ देवा उपम बिसाजु पटिचा कम या साजी उतका गु छौ श्रम शोषण न जुया चंगुदु छिगो उद्योगे चाहिँ मिसा व मिसा पिन्ता दका बराबर दुकी वा बिग्ले व्यवहार या नाचना दिगु दु छुदु गना पटिचा फरकता दरे मतलब पहिला चिसन हाजिर नापाङ हाजिरिया क्याल्कुलेसन याबले एक ना फरकता द छा फरकता दसा वेको पिसन पटिचा चाटु चिज त लाने पुमक्ट ले मिजन त त्यापु पटिचा न्याकुए चाटु सा लाने म पुजुनी पटिचा कि ज्याला हिसाब फरक द तर वेको पिसन गु श्रमया हिसाब ठेका हिसाब या हिसाब रसा अकि एक पैसा फरक त मरो मिजन तेसिन सुएन मिस्टेसिन कमया उदाहरण जिउ फ्याक्ट्री द हजुर धामल दासा दक्से कम मिनिमम गुलिनासे म्याक्सिमम गुलिटाके चाहिँ इमसा कमाइना संगु चिथा जालान जासन पनि हके त्यालसा चिथा 10,000 लेसिन 25,000 तक जाला सानी पनि के त कमया वेक सन मेहनत त्याइबले गुलिन सुथाले सिन वया तालसा वेक सन महिला त्यसन 30-40,000 तक कमया रिकट चिकेद हजुर आ मिजते पति गुली एकलव्य जिया जिया फोइ मला मिस्ते त थि कथा चाहिँ तकेना छ नि मिस्ते मिस्ता चाहिँ वे जिया चाहिँ ज्यासनी बले ज्यायै बले वो अर्डर वे बले चाहिँ अयो हाठाटा व डुकी मडो एकदमै गुलिनन जायबले हरेक जाव लेकिन जामोटले जाई बिमको चिथा पड़ता चलन तर जा बिरा डाल लेकिन तुरंत हटे यो कोई अर्जेंट हिस्सा में जाबी एजे चिसम ओभर टाइम न करे सुथा 60 बेसिन चिसन जा संगत याद ओ जियाई पति छु समस्या मन हजुर हजुर गो चिसा तालिम बिगु दया दिल तालिम यापि मिसपि हे अपदु त खाना चिसा नेतना दिदंको दु बबिया दिदंको दु थुगुइले शिकमी ज्या शेकीगु नीति ज्या यागु नीति जस सिप जक दशका खकी वा छु मेरो वास्तुशास्त्र धर्मशास्त्र एउटा ज्ञानमा हरेक चीज ज्याटा फुक्कना पन न्या मराइता अनुभव जो छारसा धर्मशास्त्र या छ चिसन ठ्या काटन छ अनुशासन खला डाटिन्छ जब चिसन धर्म नापान चिसन भिजेजे सैमको वो पटिचा अनुशासन पिनेवाला डाटिन जिता अनुभव लगे जो जुठ अनु छारसा ओरा चीज सत्य नापान स्वापुडौ जुनी ओकिया चिता गनाए ओके ठोके बामला पछे के मुन्याके लागि धर्म नापान स्वापुट कटौला
अगिता मान्याको तौला ढाठिन ता एकदम अनुज एजुनी चिसम सुथा नापन जाया निय हरेक चीज चिसम विश्वकर्मा हरेक मन्दिर त्याके डियाके चिसम प्रार्थना यंग जिन थ यहाँ ज्या सफल जेम ठुकिन बिग्न मोय मरा चीजे छिके भावना दे वे छ अनुशासन हिसाबमा चिसम वनापन स्वापुटे मरा दा मने लगे हजुर अहिले वेक अप त गु सेना दिने छिस वो सेना दिबले चाहिँ जस बुटा क्यू जक सेना दिउ ख कि ठु ज्ञान न छिस बिया दिया चिसम छकन्यको क्लास क्याथेन टुन छि फुकम जाइपि श्रमिक पासाप दिरिबेने पुन्ट चिसम ज्ञानया विषयन खाकाङा फुकन छक छन्यो ने वर्ष वार्षिक छकन्यको सुनतामी चिसम फुकन नापान्छ वेक पनि भावना त अरे चिसम या म व्यावहारिक ज्ञान त ठोन चिसम जया जाँदा हजुर गु धाइनी मनुतेस बालाका खबु पिचे डाक्टर इन्जिनियर जुइमा पिनि देसेवना ज्यायामा थिथि लजका के आबद्ध जुइमा सरकारी जागिर नेमात काथाइ अले आख बामला पि व उत्तीर्ण मजु पि चाहिँ थिथि ज्याखे चाहिँ आबद्ध जुइ तकादाइ त सिकमी ज्यायागु नीति आख बनिगु सर्टिफिकेट चाहिँ गुली महत्व दु माकी मुआ छुदु आखै म बसा चाहिँ ठो ज्याया फैकी फैमको छौ मान्यता दुनिसा फेल जुल दासा थिथि अब सिपमुलक ज्या यो ट्रेनिङ कया ज्यायाको साँज्यू आखै यो तरन कि मा त यो न छौ धारणा दुनि ओके त चाहिँ छिता गु के था कया दि ठोका जी थाउ आफै थतायल लगे जो खाजिन सिक्दा पंकस हरेक चीज ज्याटा फुक्कन नापन न्याम आखन बने म सेकेन म सिप न म एजुनी जी थ सिप द जिके तर जिके जी शिक्षा एकदम कम रे जी मस्त बोले 5 क्लास बोले जी स्कुले पास अपन नापन छक कचकच जो जी स्कुले म आने जिता पछिचा और दुख लगे जिके सिप द शान्त बिना जिके शिक्षा मरोनी बिचे बिचे दा गना गना कटनै ढक 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 चित्त दुखे जो चंद वो कारण छारसा चीज जैसा ठासे विदेशी त उयो विदेशी त नपाङ खानाले अमसा अमी भाषण छ कि यो को प्रश्न यही खानियनी तर चिसन जवाब बे मसला एजुए वेक पनि इच्छा नपाइ सन जया मफ्ट जिता सकल लगे जो त छमा जर्मन छौ लुखा डेको हो वेकन लुखा डेको इले ठाना खोपे बुङा येले सोठा डेको सोठा क्याल्कुलेसन या जतना वेक अले उलिखे मडे छिथा बांला जतना हजुर हजुर अले वो जर्मनी लाइब्रेरी तेरो वो लुखा अब चिसन डेकाबती मेन गेटे लाइब्रेरी तयार खा वेकन ले पास जानकारी आ मेप नि पाखन आउँछ एजुन चिसन आखो मसेन वेकन मान्छे खानामा सुजामा उइले जि यदि बांलाको भाषा से आख सेरसा वेकनमा उले तरान चिसन पिजन डेका ज्या दैजी वेकन जिता यको जोर्या ख छनापान ज्यान जेर कटा तर एसन चिसन अले चिसन छुरसा मिपना खानाका सन्तान तेता खानाका जीव भाव कला संस्कृति विषय भाव मस्तिष्क बांलाको ठिउ मुख्यतना अरे वाके छकन्य वन चिसन छक ढ्यात्निले पछिचा अमसन ठिकी फरक दे जतना एजियो अले चिसन वेके एउटा थमेल टक टेंगा थमेलन दा सुन सामान डेका टिभा बियो जुल अरे आनन्द जिम भाषा मस्य आना ठीको चम्पिदा खानाके बिया तर वो जर्मन वो ठीको चम्पुना पाङ खाना चाहे मजु छाकी अमसिन खानाले अमसन ढो खाजिता बांलाको मकानी श्रमियो नै पिन्दा थमसम फन्टुस ज्यायङ ठग्या ढाइ हिसाबमा वेकन ठो जानकारी अनि अनासिनजिता जिन ठमन ज्यासन तबिन शिक्षा न एकदमै महत्त्वपूर्ण खर्या जिन च्याक छ छगु तरहंगु अवसर चाहिँ गुमेजो इता अनुभव छ वही जिया औपचारिक शिक्षा जिस क्याहेमा एकदमै मजा सिप दसा छिके शिक्षा मरेका व सिपिउ न बालाका चाहिँ मूल्याङ्कन जिमको दैगु छिगु धापु छ हजुर ज्यायागु झोले सिकमी ज्यायागु झोले छिथिथि थासे झाया दिलजी गनगना ठेंका दिया अनि अनुभव छक नेंका दिसले बचा कला जी ठो ज्याया क्रमस्य जिन खोपे निसिन जी हरेक जिल्ला जी भैरवा बुटवल अर्घाखाँची सन्डी खर्ग विराटनगर त्यालस जिन हिउ सिंगाव जिल्ला ज्यायाट्न अनन चिसन सन्डी खर्ग अर्घाखाँची धारदिवाङ हरेक थासे चिसन न्योप्यौं साराङकोट पोखरा हरेक थासे चिसन अन मन्दिर दिएको छ चिसन नापन चिसन ज्या सूर्य इलेव अव यक्को फरकता ड खण्ड ठो चिसन कला संस्कृति विषय नापन चिसन ज्यायामले सुरु इले ठो कला व संस्कृति विषय गामे गामे उली अजोपट्टि उत्साहमरो ठो 2-4 वर्ष न्यालसिङ हरेक जिल्ला 75 जिल्ला
कला संस्कृति जोग्याम नापा पुला मन्दिर त जोग्याम ढा हिसाबम फुक्कन ठासे ज्याट ह्यो चाहिँ एककोड जिसँग या फ्या पुवाङ्क बेफ्या अवस्था टकन मरो एजु जनि एकदमै गाङगामेन डक्को छियो नेपाली फुक्कन जिल्लाए ठयो ज्याट हज्या चाहिँ जिसँग अनुभव हजुर गु छिस छि न्या नि थ जिउ छिडेकी बले छेलीगोपति खापा चौकस वर देकाइदी नाप नाप थिथि बुट्टा किया न छिस डेका चना दिगो दु ओ देग देखि बले युपति व सी ज्या व मनुटेसा चोनीको नीति देखिगु सी ज्या यही बले चाहिँ छित चाहिँ गुके चाहिँ लुद उडाया ढालो सच्ची स अठुगु कला व संस्कृति बच्चा लागि चाहिँ बुट्टा कार्बिने ज्याके न्यज्याको चौंड ओके एकदमै चिता सन्तुष्ट मेमेयो छे चुन्या लागि साडा डेकेरा ठंगने आल्मोनिङ हरेक प्लास्टिक या वा चौंड तर ठो बुट्टा द अजोलिन थिउ मको त क्या मोटो छुता जोनी एकदम तो कार्बिने विषय एकदमै सन्तुष्ट ताको चौंड एसन ज्याफकै यो जान चाहिँ सियाटा लागि छे डेकोरेसन डडको छुट्टको मख सिया जिसन डक्को ज्या छि उद्योग उत्पादन छ हजुर छुन उद्योग सञ्चालन या नीति उली अपुमजो थिथि समस्या त थिथि चुनौती त वया चंगदु थौया इले साइन उड्डेन दिशिलाक यहाँको नीति चाहिँ यहाँकी अझ विस्तार यहाँको नीति चाहिँ गज्यागज्याको समस्या त चाहिँ न्ह्य वया चंगदुले छिथा समस्या ध डकमले टरा सियावे ख उद्योगता सी बिना ज्यादै मुखु झिउ नेपाल सरकारं सी बाल्नाको अफुको उपलब्ध यौं खानेमहरु र छिथा बाल्ना सित हेटा ठाकु छाय हयुमुखु बाल्ना सिनको विदेशी छ्या चोंड तर विदेश त्यो बामला सित छिथा अटमाडन दुनेव्या चोंड अकिया झिउ कला संस्कृति बच्चा लागि अकि पटिचा छिता कठिनाई समस्या त व्या चोंड उएको पनि विदेशी सिधा सिंगाडा बिया भित्रे उत्पादन बाइलर खाठे तयारीपट्टि सिजुल अझो सित अचिथा यक्को व्या चौंड अझियो नेपाली सिधा चिथा जिसन ज्यासने चिथा जने जने सिउ च्याउ छिउ देशिया सिवलजी र छिउ नेपाली अग्राठे नेपालिया सिथे तिसी लागु बान लागु व नाखव लिबालन काचक्क नेम फैसी अटक जिसन खम छ एजुनी छिता समस्या झिउ देशयावे सीम झिउ देशयासे उत्पादन या लागि ठोय सीम जुनी ठकियो चिता एकदम बानला चीज देखेता यको समस्या जो छ खानेला गुली छिटो परम्परागत कथा तिसा ज्या सनाचन्दी गदु गुछि जा ध्यादि र येला खोपय सीमित था सेजक दु so सिंज्याएपि वन परम्परागत सिंज्याएपि नाप विदेशी कालीगर त वया न ज्यासनाचंगु इले कालीगढिया समस्या व ज्याकमी पिनको समस्या गुकिथिमा चाहिँ सामना yana चनादि गुदु अठो छुम वर्ष न्याटक अझ समस्या म अठो गुगु पटिचा देशया निटित बामलाउ ठो झिउ देशे खरिर बिक्री जगा कारबाट यक्को बरेजुला उकिया चिता जस्नी पनि एकदम समस्या त जसन जायप मन त खरिर बिक्री जुय ठो जाया चाहना अटिय कम जुला छा तसा ओकी जाने बेले जायाबले डाछिया छ खुला छ जको मिलेसा आम्दानी जीव चिथा एक वर्ष वयान उली आम्दानी जीव मुखु दगट चिता गुली जासनी पासा पिसन त्या चन्द ठुकिया जीव ज्याटा यक्को अप्ठ्यारो जीव चन्द तर ठो खरिद बिक्री ज्याक गुली तक जीव बचे जी अले जीव ज्या गुली तक मरा खा मूल्यांकन मया खाने दला थिए थता लगे जो एय चिता जुजुनी जसनी पनि प्रति पटिचा जसनी पनि अभाव न खाने द समस्या खाने द अले गुलिना वो पूर्ति यागुनिति तालिम न्याका जना दिगो दु वेक पिन्सा ज्या याना चं दुकी मरु वा तालिम का चाहिँ पिनी देशे भन्यो सिकमी ज्या युनिति पिनी देशे भन्यो तका प्याउना चं दुकी मरु नापा नापा तालिम ब्याबले छौन्यो टोली पिने वाङु द तर पिनेन वाङन हरेक देशे ठौ देशे थिन जिम कुरा खा अनुभव वेकै विषय याउड गनाटक जिसं वखासा उले चिता ज्यासं चफु तालिम क्या चम पासापु विदेशे वामले विदेशे ज्याहे लुङ लुङ काइ जतना ज्या मट विदेशमा कम्या मफ्तकिन चोने फै मुक्त ने फै मुक्त एज डौ ज्याहे वम फको वम कम्पिटिसन या मापा अन्ता सुन स्क्वायर या अथवा रनिङ फिटम ngaस बिलोसा लिपा श्वसनसँग नियसनसँग ठो वाम पासा पिने लुङ लुङ अजुटको अवस्था
वो खा पिने वो पु पासाप सँग कांग द ए जोनी विदेश मखु जिम पासाप ना ता एडी विदेशे ठेन टाइम बि मेहनत या त आती टाइम बिल ढालसा विदेशे सोय अपोजिन तलब नके ठोजिम प्रतिबद्धता ओब्लेसन छि यहाँ चाँड तर छिठा हो लागु मजिजना छिठा नखा चखा भेट हाल मवल तर विदेशे हो दैमखु विदेशे दासार सिन दिनेम ततेसन जिता काउन्ड वेकअप यान 24 घण्टा तक गानु तक समय आड ल्याहेटा ठजो किसिम विदेशे ठेठे यइरा खाट अकिन चिता बालाको वाचाको बिउ खाने गु छिसा थयादिल विदेशी ख विदेशी वना वो पिनगु ख नुग खना छिसा पंका दिल नेपाल देशे थिथि थासे छिसा ज्याइना दिल जी थिथि देग देका दि गुदु देग के सिजा एनाचना दि गुदु नाप छिया मागोपति हरेक फर्निचर या वो सिया ज्या एनाचना गु छोले देग देकी बले छुछु विचारयामा देग या वो सिजा या बले चाहिँ छुछु विचारयामा थे ताका दिया देग देके बले नहपान पहिला सियावे बालाको सि गजो मर्या खासिके माला मेउ खा छुड्यके छुड्यो तेजु छुचि तेजु दा खा एकको अध्ययन मौजतना ओ विषय चेसना मसिया अले चेसना ग्रुपिङ न न्यङा ग्रुपिङ न्यङले ग्रुपसन थगे भाषण वेकअपसन गुलिङ खाटा टाडी अले गुलिङ खाटा वेकअप नम्बर अले जस्तै छुड्यके छुछु तसा गजो गजो पम मूर्ति छुट्यो ठो खाटा अले जिन जायाबले प्राय एकको चेसन थो पर तत्व बित्दैकन न्यङा चेसन सलाहकाया इन्जिनियर तक सलाहकाया साथसाथै हरेक देगले चेसन सोया कि जस्तै शिव मन्दिर देखेसा पशुपति मन्दिर देखे वसे अकि छुछु ट्याग लारे र अझ अध्ययन या मोनो जतना गुलिसन मठु पिसम चिसा अपिने पिने खचा स्थान त्या मन्दिर देको तेले छु मण्ड वड्य मूर्ति तत्व तुदाल ट्याटन चिसा पिने पिने खचा तर प्लास्टिकको आर्टिफिशियल खन्दे वनन ददरसा तर अकि तेज जुलाकी मजु मूर्ति तन फरक आए वो नापन स्वापुडोपटि टेमौ अजौन मटोपटि चिसा खचा एजनी ओके लागि ठजो बिसना यको अध्ययन या मजना निने म अध्ययन नीति चिसा सुयाके ग्वाली गया चना दिगु चिसा गुलिनन थाना छि सांस्कृतिक बिठ वेके नालमान तो तलेजु यामा पुजारी वेके नान ठुची कलेज न मास्टर कवेको वेके नामा वेके याकन छि संयङ चाड तलेजेमा पुजारी अले छि सूर्यभक्त खरबुजा भक्तपुर नगरपालिकामा नापामा इन्जिनियर जुल अब एक रिटायर लटेन्छ अले राम गोविन्द इन्जिनियर सर जि प्राय वेकअप नापाए जि संसलाका अले नपा गुरुजुपुन डबले वेकअप गिन छिसं गुरु बिगिन न्याङा ठोट्टे जुलाके मजु अकिया अटछन छौ खाजि गनालाको छौ समर्ने खाजिता जुरसा अरा खाची सुपा देउरे साइड चिप्स अनम यको फेसबुक एकदम प्रचलित नि सुपा देउराले मन्दिर वो डेकाबले जि छने न्याना 4 महिना आना चाउँछ ल उहिले जीव मन्दिर डेकाबले जिन थानो टुडाल त कुनसुर जो यंगे मौजला अरे जी वो देखदा र न्यङाउ ख ठजो ते मालियो ते जुलाके मजाले अनामा गुरु न वो डेकेमा निर्देशन बिमा गुरु नरनारायण बाबा रमा छमागा माटा तिर्थे वेके आश्रम आना जिङ पेंग देगो देगाउडा वेके अन्तर्गत देगो ले वेके न्यङा ट्याउ अले आना सामान त चाने यंगे मौजला ट्रके सामान टायंगा टुडाल त तो कुनसल त अले टुडाल त ल वो यंगाबले आना चाने आना पनि ज्यामितेता कोकाटा सर्ट चाने से 12 1 बजे सामान अनलोड यामले वो कुनसल खाने छन्ने जिता आना डाटा ता छासा वो कुनसल के सूत्र त देयुल वो नापान टेमो हा छिठानन दौल पशुपति देग दौल वो कामा सूत्र त दौजुली वो खाने छन्ने जिता डाटा ता जि पटिजार रोकिया वेके पिंदा कोने बोयंग वो अनलोड न मया उइले जिम बालाको वकिया विषय जिम वेके पिंदा खाकाने मफासा जिताबले दाइजी वेके पिंदा चाने प्रचार यारंग तो गाउँ सिंगिना वो छा हरारसा वो मन्दिर सोंग स्कुल चलिया चौंडा आमदानी खम अरे ठो विद्यार्थीता सिंगिना थाना गाउँ सिंगिना गरे जिता एकदम आक्रोश पंको छ स्मरण जेत तर चाहिँ गुथाना गुरु पिसन ढाटो खाट नि पटिचा विस्तारम पंकाबले धार्मिक क्षेत्र यो कामसूत्र यो टुडाल त चाहिँ छ्यातै खबस कनादिसले ठो विषय वे खाजि अले आना काङा जिन नपा ठो न्यङे वेक मे गुरु पिङे न्यङा जिता सोंगु खाट जिता पंगो छौ ठो कामसूत्र त यदि सुमनिया के ईमानदारीता सत्यता डतर खतरसा धर्मया खतरसा
द्योया के एवं शक्ति क्या खतरा सा वो भाव क्या खतरा सा वो कामसूत्र ता ध्यान टेम को कामसूत्र यादे याइ मको ए जुनि देउन छ यो टक ट्याटला कि ठों उठा के गुड्डक उठा के ईमानदारता द ढाई किस्म श्वेता व गु द्योया के वरदान फन्दानी वरदान फने न्याय वो खानियो जुनि वो वरदान फने पटी आस्था एको कमजी एज गुडी दाजिनी मनो ढापिसन सेक्रा छमासिन जग वरदान क्यापै ढाइ खाट झिसन निदा ठेकन सले जिता वो एको माननी एकदम लगे जो कि ठोस सत्यता का ठोस स्याके गुडी सक्द थयो प्रति जो डरा किस्म ठो छौ खतरा सा छौ अले ठो चट्याङ त मना मजिरा हिसाब न छौ चिता कटल छौ अले नपा जनसंख्या कमिया इले ठो ठे डाका जिता वो सुङ खाट जिता ठीक का जिवे खाना गामे अर्गा खाँची आना चम्पिदा पुजारीता फुकिता कामले एको पनि एकदम सन्तुष्ट ज खुसी जो अनुभव नन्द हजुर एकदम छ खुसिया न खा छौ उले टेन्सन या न खा अनि ठछ एकदम लेता खाए ड्याम छिगु जीवनिया छगुबो साइन उड्यनिया हामा कथा न्याना चंगु जुला धासा मेगु छगुबो संगीत सिर्जना संगीतले आबद्ध ज्या चनदु गुछिसा नाच सुरुखे धया नदिल जी बनी पाखे सनीले मिसा पिन्त भजन सेनाचना भजन हालाचना फलेचना तगागु कना दिल संगीत पाखे छिगु पला गु किसिम न्यागु ख संगीत सिर्जना व भजन पाखे गु किसिम चाहिँ छिगु सम्बन्ध स्वागु ख वस्कन कना दिसले जी झनै झनै 36 साल सिजेमा ओले सने से ठ गाई जात्रा के कार्यक्रम के उपस्थित जे यहाँ ब्लेङ गाई जात्रा के अटके टायो खतरा सा 45 साल वो ठो कोरोना बायकं उली वर्ष के गाई जात्रा के जी ख्यालवानी मे हाल्यो टुटेजु समय मरजु उली निरन्तरता बियाचाल ओरा जी जाया सासरले तर पठिचा आन छिसम अकिता बाणाको प्राथमिकता बेम फा एसन जिसन यो चलाले भजनिया खानाले जिसन छिटा नपा डाफा गटय नपा नपा मामबा बिसम मनोजुय ठन्ता नाठे छेलेम जगत छिटा भजन सेनी जितना वो इले जिसन डाफा भजन सेगा डाफा न सेका अलिपावे जिसन डाफा भजन त विस्तार बुरा मस्तसिंह डाफा मसेकल अकिया भाषा ठिकै ठाकु अकिया आवाज त ठिकै ठाकु शब्द ठिकै ठाकु छुरलाय मसु ठंगने मस्तता अजो चाहना मरु डाफा विस्तार कोलास जे मर्यान मे हाले पे मर्यान हरसा जिउ डाफा जीव चा डाफा नाफा 60 जन खुइमा मुनद अजमा चामा दगदनी गन्चो तो आया अथ सूर्यमारी नास डाफा रे डाफा के अजकी जिथे चामा तिरक दनी एने ओ डाफा न अचामा के न पेमान नाय पु हाले मुफ्त जे मुफ्त बनी प्याए मुफ्त एजो डाफा बचिया ठाकलो एजो न जेसन छौ महिला दान छौ अनुशासित रुपे वेक पनि गु पिने मोमो गफया सट्टा जेसन भजन काठन शिक्षा बेम अनुशासन बेम र्या छौ जागरुक जुय प्रेम प्रजापति एक हरबिन सिनेमा ल मेना सिनेमा ल जी हरबिन सिनेमा गुरु न मुखु जी मे सिनेमा गुरु न मुखु तर जी फुकन सया छुए मुसामा पति छमा व्यक्ति जो छारसा यागु यामा पुवांग छुए या मुसामा लाठेन सजिता जिन्थो जाएर क यासा एजु जुनि जी एसाना प्राथमिकता व्यक्तिता जे महिला पिना आठो छौ जेसा मिस्टर हालियोपट्टि भजन त रास भजन है एकतना पठिचा न्यज्याको चाँद वो नापमा वो भजन ध्यान मात्र दिया जको मखसिङ झिउ था ठिठी नापमा जुयचों खाट पंके चिज न वो मेखं पंके जु वो भाबिया जदा हिसाबम जिम पठिचा किताजी यकोया बेम फा तर जिम पठिचा कितना सहयोग चाँद जसु छ कन्यानीला गजी आगु चाहिँ जी गुछि छ तयारीला दिया भजन जकमको दिया वन्दना जकमको था परिस्थिति कथन भजन सिर्जना जियासँग दु हालाचन दिगदु तका तयारीला थत्वा चाहिँ नि जिचको छ दे हजुर नुगचकांका मने स्वावेका शरणवानी नु बुद्धया चरणे शरणवानी नु भगवान्या चरणे शरणवानी नु भगवान्या चरणे नुगचकांका मने स्वावेका शरणवानी नु बुद्धया चरणे शरणवानी नु भगवान्या चरणे शरणवानी नु भगवान्या चरणे मानवताया मूले ठिकी
ठकत सकले समताइ गुसिकी ठकत सकले समताइ गुसिकी पर उपकार हे मानव धर्म ठै गुखा ठव कत यात ठिकी ढ्योजक पूजा आए गुम खुस शील समाधि प्रज्ञान डेकी शील समाधि प्रज्ञान डेकी नुगले वै गोलो पवडोस सफुना वान्छ या शान्ति डेकी नुगा चकांका मने स्वाहेका शरणवाने नु भूदया चरणे शरणवाने नु भगवान चरणे शरणवाने नु भगवान चरणे हजुर छिसं दाफा भजन हालेको छोले फलचा चनाजक हे संगीत से एकाडिगु खकी औपचारिक शिक्षा न कया दिया जिन संगीत विषय खासै औपचारिक शिक्षा मकाया जिन लिपा नपाया थियो लिपा लिपा जिन थेकन फेसबुक न छकनेको सियो मेपनी भजन होन से अगिताय भटिचा मनन्या अले अगिताय ले क्याउ नि ठ आफैले देखे म फा र वले याटा जिन मिसकटिङ अले शब्द त मिसकट्या जिन उके दङ जक जिन भटिचा शब्द त तय जक जिन छौनियो खाता देखे सो अध्ययन सो सिर्जना हजुर देव वरदान हे बिगुजीमा छित एकदम सम्मति त्यो अठेका नचर्यानी हिसन भावना सत्यता दत्रसा यहाँ गुइन या सफल या फराखा ठकिन प्रमाण गुछिगु मिहाला दिल छिसा मिहाला दिल वो लय वो खगो वो स्वर तस्का नुगले थिला वे नेना हाक्न नेनी गु इच्छा चाहिँ दु उपल खलिपा नेनी गुजी गुछि सा ध्या दिल मामरगु खल्ला चाहिँ पि मिसपिङगु इ या त पति चाहिँ व्यवस्थित यागु नीति पति चाहिँ अनुशासित यागु नीति मिसपिङ न भजन छिएना तका गु ध्या दिल भजन हालिन ह भजने आबद्ध जुइन ह वो भजने आबद्ध जुइ थुंका या पि मिसपिङगु वो परिवर्तन गु किसिम कया दिया गुदु वस्कन कनादिसले एकदम सन गु भजन वेक पिंदा सेनेन य गु भजन हालानी वो पिदाङानी अले भजन पछिचा हाले सेनिया परिवर्तन त चाहिँ प्रमाणित रूपे यको खाङा टाम छारसा पहिला स भजन सेन्ता मिसा पिन छि फुक्कम मानजे ढुंग पिन्जुल फुकन सन्तान र डे ढुंग पिन्दार क सिंगार ल छिया जिम्यारी भन्छ डपि फुकम अजम ससमान जो चमिदार क सिंगार ल प्राय जस्तो त्यासा एसन तबिन उको पिसम उको पिन्दा स न्यू किन छौयान जिसम पहिला दियावे छि यो कोडे जुल दियो प्रति आस्था न ओके शास्त्र जिसम वमतन थता लगेजु खाट भाषा त दौ मेतन द फुकया जिन त्यानी जी गुरु मखु जी यक्को जी स्वयं मला जिन्या थ ताकटुक जग जुल ताकटुक जग जोनि जिके यक्को मिया कण्ठ मजु तर जी स्वय हाले मसा छम गुनि हाला चाहन्द भया एजुनि जिन छा परिवर्तन रसा अले छौखा छ सन्त मे सेने न्याय छ परिवार डकुसके सलाह कए छ थेथया टायर करे छौ जानकारी कए सेंगा जुल अवसासरे सेनेबले गुलिस्न सही गुलिस्न मसेव ठय ठासेल तर सपेसा अमिसन मञ्चे वङ ठौ प्रतिभा वेफट जिसन टौमन्जा खे भया जिसन हरेक कार्यक्रम खे भया विद्यार्थी छुन प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रम खे हरेक ठासे अले वेकै बिसन ठौ भावना त वेफ अवस्था त जिसन अखुने तनि जिसन कुट्टी पुरे पाङान जे पजने आप महिला ते यंग जिसन छ नेपु मे प्रस्तुति याद एजनी एकदम प्रगति जका गु मञ्चे दना गुइले भजन हाला दिया गु खकी जन पक्ष मे हाला दिया अनाबले ले भजन याद रसा जन पक्ष मेया हिसाबन जिसम प्रस्तुति याद छटवाचा निनेला जिसम थो पाङे दादा जिसम थकिता जिउ देशिया मेहाल त ले त्यार जिसम ठजिके पुरा म हो एसन जिन छकुचा हाले दादा सकली पसपु गुली देना चुनी
संसारे छुछु जिठुङ्कल ए नन्हेल मचापु दादा सकले पसपु गुली देना चनिपु संसारे छुछु जिठुङ्कल ए नन्हेल मचापु संसारे छुछु जिठुङ्कल ए नन्हेल मचापु मनुष्य या जन्म जुया नेपामाया दुख ठिकी ज्ञान मिखा कना छङ छुजुला टाइगु खसिकी नेनन्छ कछो पुदनवा सकलिन्छ मुनेवा मने या खिति चुइकी सूर्य जतिलेकी मने या खिति चुइकी सूर्य जतिलेकी दादा सकले पसपु हजुर गु थाना नेना वाले हे वो ही क्वाना हुई थे जिरो जारे धनी थे वो ऊर्जा बी वो माँ से गोठो में निनी ढुंगा वो हे ऊर्जा प्राप्त जुल तैको चाहिँ जी मति कया छ ना गो छिज्या जग आबद्ध ज्या छ नि पि छि बु मचा खाचा सया छ ना पि मिसा पिन्त मे हाका मे शेना डबली थनेगु गु छिसा ज्यायाना दिल गो छगु अभियान पु वनि ढुंका वो मिसा पिन्छ वो दबली दना मे हाले ढुंका वेक पिन्छ गजियागु अनुभव याना दिला धका छु यो खकना दिगु दुकी मरु यो हिउपा वला धका वो खकना दिगु दुकी मरु कनि जिउसा थनसक निंका दिसाले एकदम वेक पहिला मञ्चे थाहा फुकन ग्या जे थ आफैन ग्या जिन नापा मञ्चे दानले एकदम टुटी खा मा खा अहेन झि को नम चाहन्छ नि अहेन छिता गनागना छिसन थगु प्रतिभा वेउपट्टि आट म ठाकु नक्की ध्याट्नु जिके साइड जी याक्छ सा अझ ठोसवे मे अपो विटने जी तर छथा वेबले पठिसा वो खा वेको पिसन छिता काङ ए जो जुने चिसन थो जबदक छि मञ्चे दाउ मेपनी फुकन्स्या न्यने चिसन हाले फैमुको काने फैमुको उबले डक छि न्य जैमको डा हिसाब वेको पिसन अ यको ठीक अ वेको पिना चिसन थेम्या हाले ढाल लागि गनावन ढाल लागि वेउ हाले जिना हाले ढाल एक हौसला त जुड अखने चिसन थो पांगा थेम्या हाकाबले टोखानम थो फार्गुनिया 4 गते टोखान वे मार्ग पास पिसन रिक्वेस्ट आउट अग्या शास्त्र जेसन छे दिरिबिन हामीले जियो वाने ढा एकपनि एकको हौसला त प्राप्त जुता अनुभव द गबले मे हा क्यु छोले वो मेयु लय वो कथा चाहिँ स्वर्ण पाफो उगो इले छमेस्त लेया छमेस्त चाहिँ मले बले चाहिँ वेको पिन्छ नुगा मछिनका दिगु दुकी मरु एकदम द थो चिता अतिय देजना उखनेन चिता अजो अनुभव जु जेसम पाङ्यान चिता जानकारिया ठनान छनु न्यलको जुल अले पाङ्यान झिके द सिप द जनि व आनो मन चाहिँ आँखी झाल चिता त मुन्ज्यान छि अथे आँखी झाल ट्याच जे आँखी झाल टेमा लारको ताला डेरको त्यान छनु न्यत नि द अले आँखी झाले सासरे छु मे छपना मालाको ताला आक्का जकान धनि त एकको थाकल एसा महिला दिरिबिदि न तुरन्त जिन छन्या त्यस तेन तुरन्त तेरा द नस्न जिस अकेलागे नियमा समानको तयारी न अले आनालाको भाषा उकि लिए भ्यास पिन्दाख बाना पिन्दाख तर भटिसा मेफुनी जिन्तान यंकसा जुला ट्याथि खाटो आपा हाट पंक त चिसन एसा सम्झ्या चाँडो ठीक छु छि फुकस्टा न्याक्यो तर समाज हालेबले छिके भटिसा कण्ठ जेमा एजुनी छिके चिसन छुसयाख अक्ता मेहनतिय याक्चा हाले फेकेर गरे छिसन अ याक्चा तरन छिसन प्याम हेग समग्र रूपमा हाल चौँछ फुकस्या स्वर वला बाला थिन्छौं फुक हाले सब थिन्छौं तर छमा हाले बग्या बच्चा ठाकु अ छिसन याक्चा तरन प्रयास याक चाँडो फुकस्टा न्यनेग्यो फुकस्टा हाले फेकेर डकुस्टा न्यनेग्यो मटिकाट संग जुगु समाज गठित आसा यहाँकै परिवर्तन जुल दासा यहाँकै हिउपा वला दासा प्रविधि कथा नेजना चंगु जुसा छुछु ख गतियाको दुदासा थिथि धार्मिक ग्रन्थ त मिसा पिन्छ बनि मजु मिसा पिन्छ कनि मजु
대정구도 미사 피누 해워 그런트 차머지마 미사 데뷔 해 चर्चा छामजीमा मिसा पिन त ठो कनि मजो आना व मान्यता दु मिसा पिन थी ज्याखे चाहिँ न्हने वनि मजो तका थाचंगु इले गुठीसा व ज्या न्याका चना दिगदु सुरुवाते दिने चाहिँ भजन फलचाताक हेगु नीति भजन ह्याकेको नीति गजियागु चुनौती वला ओ चुनौती त लुमंका ठाउँ स्वेमाला धासा गथे अनुभव जी ठो विषय एकदमै सान्दर्भिक खाँजो नापा नापा गुलिन बाजा सेनी भजन सेनी छमानेमा सिंह पठिचा बामला जातन याव चिठा उदाहरण त मरु मको ओके शास्त्रीय चिसम भजन सिंहले चिठा न अझो आरोप त मो मको उबले उकिमटे सिंहाव के मिस्ट चिठा सिंहले 15-16 जान मिजन त समाजका सिंहले अले गुरु र्याप न मिजन त ल प्रेम प्रजाति ल अके साथे उप चोनेमा जिल सिनेमा वेको जी वेको पिसन हालिउली ताल मिले मजुली ताल लक बिमाका अले वो चुनौती त लिपा हरबिन सिंहले केपी सिनी ठेय सिनी नाना रंग खाँचो तर चिठा अमसँग गय सेना राटक मसे चिरा मेगा तालमको चिठा सारे गमया हिसाब सिंह ल एजो सिंह कच्ची चपुरको जो सिंह फुकैता चाक चिन्ते जिद्द छिचमला तर अझो आरोप त ओले वला सम वसम ओक्या प्रतिकार छि व्या चम्पु बहिनी पिसय मेपिन्दा बियो चौंड साइड छबुमाठा एजी जीवन ठेम खुरा किस्म वो चिता लेटा खानका अन गुलिना खन्दुकी नासा दियथा मिसापि वनि मजु तकाना धाइ अथे जुल कि मजुला अझो खाटा मजु छाडसा झिसन ठुलन ठिकेमा गुमा दिययाटा पूजा दैमा वो हरेक चीज शुद्धयैमा हो हैमा होसा वो नाच जथा अनि मुजिदा खा जिए मको एजो जनि ठुलन खा ठिके मकी सेके लागि नाच दे गन्ने अनिवार्य मडा हिसाबम वेको सन ठकिता अझो थासे अझो किस्म छि टोलीके शब्द त वो खाने मरु अथे मजु गु ठौकने बालना चंगुदो वेकअप इन त व्यावसायिकरण या फैकी फैमको जी जस ठो चेतनाय नीति अनुशासनीय नीति यहने येनिगु नीति जके जुइकी वो व्यवसायिकरणीय विचार वो गुदुकी मडो ठो विषय जेसन तेथा भक्तपुर नगरपालिका यो चोनी जी मिटिङ इन छलफल यको जी हजुर जोसा भक्तपुर नगरिया कला संस्कृति बाजा काजा भजन डक्कोयाटा व्यवसायीकरण या खान नगरपालिका बारम्बार त्याचन्द हजुर तर ठो गुली वर्ष त्याच्ना तर अट्टक याफो अवस्था हाम्रो ठो छ्याक छि समस्या चिता नपनन न्यो चाचिसन गु सिप्यापु शिक्षा मोर्सन तबिनम गु सिप दपु गुरु पिन्ता सिप मूलक दपु फुक्क मोनियाटा ठन्दन छौ सर्टिफिकेट जस्तै बंग पास मकुसम सिप्या व व्यावहारिक पक्ष सर्टिफिकेट मर्या खाट नपनन त्याचोन्द एथेनन गुलिनन तो संस्कृति बचे पनि ठो कला भजन हरेक बाजा गाजा पनि उयोको पनि फुक्क निराश चाचोन्द कि छाठकी व्यवसायीकरण या मफ तर माक्क चोचाउँद नेता तकन ठाको अनुभव त उयोको सँग कचोन्द एजुनी ठो विषय व्यवसायीकरण या म ढा चितान लगेजु ए यात्रा सा हरेक चिता माक्क टेफे नटसा छुए व्यवसायीकरण मरु स्रोटे मरुसा अकिया माके आधार नम्बर एजे गुली कोल्याप्सन जुल मर्या नवान तर थोचिसा आउँगु प्रश्न अट्टी बांग्ला ख ठोखा स्थानीय सरकार म्याटर सा चिजन्दा या फेमको ओकिया लागि चिसम ठोखा या ब्लेम फोंग चा ठो व्यवसायीकरण य बेम सुतान श्रम या मूल्य मान्यता डेम बिएम ठाउ मति चिसम फोंग चंगा हजुर अनन चिसन ठोय टेलिभिजन मार्फत सरकारता स्थानीय निकायता सरकारता चिसम ठोय खाटा चा फुकन्सिया सिपिया मूल्यांकन डेम अकियानन श्रम डेम व्यवसाय गर्ने लागि नापु कलेजो मेरा छि ठोय टेलिभिजन पाखन जिम फोंग चंगा हजुर गुठी थासे चास परफॉर्मेंस याना दिस तका गु खवै अनवने बोले लेता जामीको थजको जायदि ख कि वेकअप इन छु पारिश्रमिक अयो बियाचना दिगुदु कि गथिना चाहिँ तिसा आर्थिक व्यवस्थापन याना चना दिगुदु थो अति महत्त्वपूर्ण छिन खान्य दिल थो एकदमै बाजा काजा लोने माल लसा यो कोटिभा म बच्चा ठाकु एठन चिसं भक्तपुर नगरपालिका गुलिनन चिता सुन्थासे ठिका ठन आवश्यक जीवले सत चुनी चिता
छुन पारिश्रमिक बियटो द बाजा काजा बच्चा लागिन लागिन अरे एथेन छिसम नापानसक छिसम बासरिन सिंगा बासरी सिंगाले महिला त उले न बच्ची द छिसम हरेक चीज महिला त पुरुष नापा नापा यंके काठे छिसम सिंगाला औले महिला पुरुष सिंगाले पहिलान्सक छिके 20-25 जान द मस्त उलेच कची जन्ती खिन सकला छिसम काठमाडौँ जन्ती खिनमा जन्ती खिनाले चिता निरो तिफा बिन ह एथेन अन चिता लिपा यको रिक्वेस्ट या जिवाबेमा मस्त छौ समस्या छ महिला त जुल विवाह जुल किङ लिपा बासरी पिपमरो एजे जिसन नपाम पुरुष व महिला अफोर्ड होला मस्त जब महिला त टक्को विवाह जेर्ने जिउ बासरी बाजान कोलास थिनु भटिजा ढौ इले वाने मुफा अवस्था द एजो जुरिन जिसन थजो चितान ठेय वाने मरा खा ठीके म जो जुरिन जिसन यकोए मेहनत यहाँ तर मेहनत यासँग सफलता ठाके छ अनुभव दिएछ हजुर मुक्क हैन थिथि थासे झाइदी बोले चाहिँ थस हे वो खर्च व्यवस्थापन हैन चाहिँ दिको ख वो खर्च ल्याउ कि अब तमुजिया जुइल सांस्कृतिक बोज्या अन बोतिकाइले चाहिँ गुकिसिम चाहिँ हैन चाहिँ दिको दु सांस्कृतिक बोज्या खे चिसन तमुजिया खे पारिश्रमिक खामको कि चिसन बरु ची त्वाले गुलिसिया केता पूजा ढाइ गुलिसिया दियोबे के ढाइ गुलिसिया छुदाइ छौन्यो ज्यादै नि अझ वानले चिसन ठुलिए मठाए कि सुनन थकिता बच्चा खतसा सुन चीज त बिएमा ढाबले चिता दोछि ने दो सोडो पेडो गाडो तक अजो चीज त बेट ज्याला हिसाबमा कि सामान बाजा बच्चा हिसाबमा चिता सहयोग जो चौ ग्वाली काटन जो चौ द हजुर साइन उड्डेन इन्डस्ट्रिज या छुख भजन हलामी संगीत के आबद्ध ज्यादी गने छुख नेनी कनेगु कुत यानगु ख छिके दुगु नुग ख कुलेगु छुबाती च कुत यानगु ख अझन एको ख देफु तर ई चाहिँ मज्या वंगु ज्या जी थौ यथो ज्या जस बामालिको जी बायावनि ह जिगु ज्याजो सोया जिगु ख नेना दिपी छित नेना दिपी सकल सोक्मी भाजुमे जिपिन्दा चाहिँ छुध्यादी यको सुभा छिता गु सान उडेनिया इन्डस्ट्रिज या छ व्यवसाय गु अले जिके दौ बानलासा मलासाङ ठुसा मुठुसाङ जिके दौ प्रतिबाट खाट भाटगाउँ टेलिभिजन चिकप संसद सक्कसिता वे खान न्यंके खान सक्कले न्य चम्पन डाकिजा टटाके पिन्ता सक्कसिताङ ठो ज्या गुडी डक जु गुडी खाटा मिले जु मजु मूल्यांकन यङ बानला खतसा सकसिन थकिता मूल्यांकन सकसिन थकिता ग्वाली एरा मतित चिकप पिन्ता यको सुभा दिया छ धन्यवाद बिदा अझ सक्ने भाजुमे जिपी थौ चपाचे छमा हामा यानी कि साइन उड्डेन इन्डस्ट्रिज या हामा व्यवस्थापक विष्णु भक्त कुसियात बनाएको ख अले ठो व्यवसाय कथा उए कला नेपाली या कला कास्तकला या त गुकिसिम विस्तार नाचना दिएको दु मेगु पुस्ता या त लेंके गुनिति तालिम गुकिसिम ब्याजन गुदु तका थै दिदंगुल नाप थगु त्वाले दुपी मिसा पिन्त सचेत या गुनिति अनुशासित या गुनिति छु परिवर्तन हे गुनिति भजन सेनाचनागु व भजन सेने ढुंगा या हिउपा व भजन सेनेगु छोले वगु चुनौतिया छुछु ख कना दिदंको यदु वेकयु खलाबला नेनाचित कथेताल छुनासला सुदाब दसा पक्कै सपतया दिधका भला सकासे मेगु वाले हनमी मछमा पहाजना जिता पाछे वेगु हेजी मेगु वाता के नीति चिताना बायोनिगु उजा बियादिस थौया तबा सुभा